Bir jol Abu Hanifa rahmetullah aleyhi yolda kele жатса, bir adam banyadan çıkıp kele жаткан экен. Kiyimi biraz tizesinden kötörülüp kalgan. Biraz tizesinden kötörülüp kalgan. Эми түшүнсө болот. Adam eğer banyadan çıkkanda bayqabastан biraz kiyimi жабышып көтөрүлүп калыптыр деген түшүнсө болот. Бирок түшүнө албайбыз мешитке келе жатканда ошол халаттычы. Abu Hanifa rahmetullah aleyhi ошолото көзүн жумуп алат. Көзүн жумуп басып бара жатканда баягы адам келип жанына карайт. О, Нуман, сен эмне? Көр болуп калдыңбы дейт. Сен көзүң көрбөй калдыбы десе, ооба, сенин уяттуулугуң кеткенден баштап менин көзүм көрбөй калды дейт. Senin uyattığılığın ketkenden başlayıp benim gözüm görmeye kaldı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın bir okuyucusu var elen. Ar-Rubay ibn Husaym degen. 20 yıl Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'a okuyucu bolup talim alat, uyuna kelgende közün jumup alıp kiretler da. Har daim Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın bir kızmatçı ayalı var ele, oşol kızmatçısı varıp eşikte açkanda közü jumup kirip ketetler. Har daim kelip aytat эле. Баягы сиздин көр окуучуңуз келди, көрбөгөн окуучуңуз бар го, ошол келди деп айтат эле да. Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anh күлүп коёт эле. Күлүп коёт эле. О көзү бар эле адам, бирок анын такыбалыгынан адамдардын көзүнө көр деп көрүнөт эле да.